ndiko nitanganidza kha YouTube channel yanga dzina langa nditwa Hulisani Phalanndwa. Hune sangamisere vari kuita makeup and fashion. Namusere vari kuita fashion. Rote ri zvidiva ndi vhuriya zvino. Zviamba zvori vari kusedza ndira dzopambananawo dzine vari kustyla ngadzo dzi outfits dza vhuriya. None zvavhuḓi vhuḓi ri ḓovha ri to focusesa kha uri ri stylisa hani dzi over the neighbors. Athi ḓivhi uri a vhudzopfi mini nga Tshivenḓa hala mabutsu guma hafha nṱha magona. Ri ḓovha ri khou styla one, ri ḓovha ri khou ita look dzo fhambananaho ri khou shumisa heneyo mabutsu. Does that make sense? Ngompfhesesa musi. So arali ni tshi khou nyaga u vhona dzi look dzo fhambananaho dzine ra ḓo dzi create nga haya mabutsu, khumbula ni tshi phanḓa no sedza. And tshiṅwe musi ri sathu isa phanḓa na heinoni video nda ndi khou humbela ni tsele fhasi hafho huna tshiṅwe tshithu tshitswuku tsho no pfhi subscribe, ni puṱedze tshone. A tshi badeliwi, tshi tou thusa uri musi nṋe ndi tshi ita video tshifhinga tshoṱhe ini ni kone u dzi wana. Ndo liṅwe. So look your toma here I create nga dzi over the knee boots. Eri ntoma yangu nitsumbedza over the knee boots. This is what I'm talking about. Ndi haya noni mabutsu malapfu. Ana mugonyana mabutsu ndo wana kha Wish. They're comfortable, ndiyafuna ana vhuphuvhephuve ha vhaisi. So ndo styla elo butsu na the little dress that ndo ambara mwe roko nyana yono guma nṱha magona ndo ndisumbedza yone ndi ivona. Ndo ambara yinoni roko nda shumisa na chikafu, a red scarf. Chikafu cha red ndi tshilapfu. U vhona ofha dzi dugu ndi nga vhofha. Nda dovha nda shumisa na blazer. Hei blazer aticha ndo i wana Fashion Express ringa zwina miṅwaha miraru. Ndi shumisa na blazer. Nda dovha nda shumisa na heinoni handbag just to styla zwithu uri zwi vhonale. Rede i pope out to do uri ite mukosi i zhambelele. Ndo zwi styla nga heyo nḓila look ya hone khayo. Now heinoni inokotevera, this is my favorite look. Ndiyo ne look yanda kuifilesa. So ndi pull neck mara ndapfu. Ndo iwana ke pull neck. Ndo iwana Fashion World. Since ndi muzidzana wa muvhili, a lady, woman of meat. Vasidzana vari na dzinama dzavo. I felt like ndingasitosiya muvhili wanga like chopfupi pada. So ndo decide kuchambara na mlenze asimugusha ni mlenze pantyhose. Ndichambara na mlenze ndachistyla na handbag ya black. Ndiko ndogolora hii bag ingave na mwa miraru ino mara ndo yambara na msinga 2019 and ya dovha yava yonaka.
uri ndo angoni vhudza this outfit heinoni outfit yovha i favorite yanga nda ndi khou i funesa na zwino ndi kha ḓi i funesa ndi nga i dovha. So secondly ndo ya nda ambara heinoni rokho ine na khou i vhona fhanoni a ni khou tou i vhona zwavhuḓi mara ndi ḓi ita uri ni vhone. Nda ya nda i ambara na coat. Coat yone ndo vha ndo i wana Mr Price I think last year. Tshiṅwe tshithu tshine nda khou nyanga u tshi amba ndi tsha uri muthu ha ngo tea uri ambare zwiambaro zwo ḓura kana zwiambaro zwiswa tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe uri a vhonale a stylish. Ndi khou dovholola muthu a si zwa ndeme uri ri ambare zwiambaro zwo ḓura kana ri dzule ri khou ambara zwiambaro zwiswa tshifhinga tshoṱhe. Mafhungo mahulwane ndi u kona u mekisa zwithu zwau. Does that make sense? Okay, you look at one. Tevela ndo zwiambaro zwone zwikule but ndi a funa u ambara mbala wa black nga maanḓa kha zwikipa na dzi jeans. Sometimes ndi zwi shumisa sa basic khambari ndi wone muvhala wanga wa une nda thoma ngawo black. So hafha noni ndo ambara jean na jean ndi nga ndi na it's a black jean, ordinary black jean. Ndi nga na miṅwaha mivhili ya miraru ndi nalo ndo ambara inoni jean nda dovholola pole neck. Remember ari khou nyaga uri muthu avhe na zwiambaro zwinzhi ri khou nyaga uri muthu a shumise zwiambaro zwine avha nazwo zwezwo zwine avha nazwo u create look dzo fhambananaho. Mumpesa zwo ndo khamba uri so ndi ngazwo ndo dovholola heinoni jean na pole neck. Phambano yo vha hone hafhanoni key ndo mbo ḓi shumisa this is my favorite they funi blaze. Arali ndi khou nyanga u humbula zwavhuḓi ri blazer ndo i wana gai? Ndo i wana CB stores ina dzi phaḽaza dza hone and it was i khou fareya nga mutengo. Ndi ambara nga sama ndi khou dovha nda i ambara nga winter. Sumbedza uri a ri ngo tou tea u tevhela zwiambaro mavhengeleni nga winter ra bala u shumisa na zwine ra vha nazwo. And then zwiṅwe zwithu zwa ndeme futhi accessorizing. Thi ḓivhi zwa uri nga Tshivenḓa ri tou ri mini u khavhisedza kana na ndo zwi accessorize nga hezwinoni zwigina zwi khou vhonala. Yeah, it's green and green and it was perfect. Those are nice. So nda fara na handbag ya black. Creator futhi ndo shumisa zwiambaro zwine nda vha nazwo
zwiambaro zwine ndavha nazwo. So ndi na vhuṅwe vhurukhu nahone vhu na miṅwaha ho vhurukhu. Guys, zwiambaro zwi laṱiwa zwi a vhuya fashion. Ndo shumisa vhurukhu wa white. Ndo mpfharelaho nyana vhu tonga vhu khou bva mulomoni wa drongi. Ndo ro fhedza u shumisa nda vhukuvha so a thi athu aina. So ndo shumisa vhurukhu wa white na tshikipa tsha white tsho nga pole neck nyana. Okay. Ne tshikipa ndo tshi wana ga tshikipa ndo tshi wana Fashion World. So ndambo ḓi shumisa coat ine ndo no I shumisa ndo no vhudza nda ri khou dovhola zwiambaro ri khou create look nnzhi nga zwiambaro zwithihi. Nda shumisa heyi noni coat ye nda I shumisa lo thoma ndi this coat u create heyo look kheyo hanefho. Ndi khou fulufhela uri na ine ndi ḓo I takalela and again nda I style nga heyi noni handbag yanga ine na ine ndi kale ndi nayo but I made it work. Na mabutsu. Look yenda I create futhi ndo shumisa ichinoni chikete cha mapiliti roṱhe ri a zwi ḓivha hezwi zwikete zwi khou tou vhuya fashion nyana zwa zwi hone ngei murahu. Ndo ambara ichinoni tshikete tsha mapiliti nda tshi ambara na again nda ndo tshi wana nda ndo tshi wana Mr Price. I think ndo tshi renga last year nga summer ṅwaha wo fhiraho nga tshilimo. Nda tshi ambara na pole neck. Pole neck ndi I wana gai acha ḓivha mara inga ina ṅwaha miraru acha ḓivha zwo ndo I wana gai. Nda mbo ḓi nga fhasi nda mbo ḓi ambara mabutsu and zwo naka nda ndi khou zwi funa zwo naka and look ya hone I hope ndi takalela nene. La hui muvhala wa blue nda ni style nene la mabutsu anga matsu ono guma hafha nṱha magona nda style futhi na pole neck. This is the pole neck. Nda fara na handbag ya black and guys that's my favorite look yanga.
hafha zwine nda ita zwone ndo to tshintsha vhurukhu fhedzi vhutshena obula blue nda shumisa vhutshena. Look ya hone khe. So the dzene dzo look dzena the creator nga over the knee boots nga mabutsu malapfu guys. Sedza tshikotho moto. So ndikho livwa no viewer, ndikho livwa ni tshi ḓo commenter, ndikho livwa na musi ndi subscriber, ndikho livwa na a positive criticism, ndikho zwi livhuwa. Tshiṅwe tshine nda nga tshi amba futhi ndi tsho uri mbeiwe a ri ngo tea u vunḓa bannga uri vhonale ri vhavhuḓi. Muthu uya shumisa zwiambaro zwa last year. Okay. Let me move. Maybe no komana zwavhuḓi. So muthu uya shumisa zwiambaro zwa last year, muthu uya shumisa zwiambaro zwawe zwa kale. Zwavhuḓi basically muthu uya shumisa zwiambaro zwawe zwa kale u create look dzo fhambananaho. Ende ne muṋe dza vha tshi khou mfanela, nene muṋe a vha khou feel comfortable khadzo. Tshiṅwe tshine nda nga tshi amba ndi tsho uri ri ḓo ṱangana tshifhingani tshiḓaho. Arali na zwine na tama ndi tshi nga zwi ita zwine yelana na fashion, ni nga comment hafho fhasi ndi ḓo fhindula. Fhedza nga ndi khou dzi funa. Okay, zwiṅwe zwine nda nga dovha nda zwi amba ndi zwo uri ndi khou livhuwa thikhedzo, ndi khou livhuwa u konḓeleliwa na vhuhone ha vheni. Ndo livhuwa Hulisani Phalanndwa ano ita makeup nga Tshivenḓa uri o livhuwesa.